abakunzi ba Update Trends tubahaye ikaze. Breaking news: Liverpool vs Frankfurt. Uyu munsi ikipe ya Liverpool mwaye mumenyereye ko imaze imisi iri kubona lost gusa, yaje kuba yinyara mu isunzu ikora win ku ikipe ya Frankfurt. Ni ibintu bitari byoroshye kubera ko ubona ko byasabye ibitekerezo bishya umutoza, ariko ikintu cyo kwishimirwa nuko haje kuba havamo ibintu bizima. Ubu rero tugiye kubagezaho incamake z'ukuntu uyu mukino wagenze, ibyaranze umukino byose, kugira ngo mugende mumenya amakuru abagiye abacika mutabashije kuyakurikirana neza. Ubundi muri make tugiye kubanza turebe ese 11 babanjemo nabahe, tumenya ati kubera iki ababanje benshi byagenze bite no kubera iki babanje benshi. Ubundi 11 uyu munsi ya Liverpool yaje kuba ibanzamo Virgil van Dijk nk'ibisanzwe kuri nimero 4, Ibrahim Konate nk'ibisanzwe, Florian Wirtz kuri 7, nimero 8 Dominic Szoboszlai, habanjemo Alexander Isaac, habanjemo Cody Gakpo nimero 18, Hugo Ekitike nimero 22, Robertson nimero 23, Curtis Jones nimero 17, Frimpong nimero 30. Gitangaje abantu benshi mutaramenyeye nuko Mohamed Salah yabanje kuri bench, Alexis McAllister nawe umunya-Argentine yabaje kuba abanza kuri bench. Ku makuru twaje kumva nuko Arne Slot yaje kuba yakira inama zigiye zitandukanye zimubwira yuko ubundi mu bihe bibi ikipe ibirimo ibigomba kubanza abarejande hanze, kugira ngo abanza arebe ikibuga ukuntu kimeze, babarejande baje kuzanamo impinduka nyine, babanje kureba ukuntu ubundi ibintu byayemeze bite, ikibuga gihagaze gite. Ubwo ntibyaje kuba byatinda kuko era ko ku munota 26 Frankfurt yari yamaze gutsinda Liverpool igitego cya mbere, cyatsinzwe n'umusore witwa Christensen. Abafana ba Liverpool batangira kwata n'ubundi bya bisanzwe, turabamenyereye nta gishashe mwaye mutufitiye, batangira kwiheba benshi, aho twari turi kureba match benshi batangiye kugenda basohoka. Ariko mu munota 35 nibwo umwataka ukomeye cyane wa Liverpool batajya babasha no kuba bagira ikizere rimwe na rimwe, kuko kenshi abanza benshi yamwita Hugo Ekitike umufaransa, yaje kuba atsinda igitego. Ntibyatinze, nyuma y'iminota 4 gusa ku munota 39 nibwo Virgil van Dijk nawe yaje gusiramo ikindi gitego cya kabiri. Performance ze cyane uyu munsi abasore ba Liverpool bakoze akazi katoroshye. Ibrahim Konate ku munota 44 urumva tamori kugenda icamo n'iminota 5 gusa, nawe yaje kuba atsinda igitego cya gatatu. Half time arangiye ari ibitego 3-1, abafana batangiye kugarura ikizere, babandi bari basohotse bari batangiye kongera kugaruka, ibintu byabimeze neza cyane. Cody Gakpo yaje gushyiramo igitego cya kane ku munota 66. Byari byiza cyane rwose, iyi match yari iryoshye cyane, umuntu utayirebye ihangaye nuko ariko hombye ikintu gikomeye. Wa mwami wa free kick muri Liverpool mwese ubwo mwamaze kumwumva, Dominic Szoboszlai ku munota 70 yaje kuba nawe atsinda igitego cyiza cyane. Ibindi bintu byaranze iyi match nuko abantu nyine benshi bagiye bagaragazamo performance nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko wa mediateur abantu bamaze imisi banenga avuga ati se Liverpool yarahombye kuba yarakoze iyi transfer, yaje kuba agaragaza ko nta gihombo kiri muri transfer yakoze, kubera ko Florian Wirtz yaje kuba atanga assist ebyiri mu mediateur mwiza, mu bintu byinshi byo kwishimirwa, kubera ko yaje kuba ahinyuza abakomeje bagenda bavuga ko nta kintu ashoboye. Ubu ngubu bikaba byahise bisubiza Liverpool ku mwanya mwiza, kubera ko Liverpool yagiye gukina iri ku mwanya wa 17. Urumva yari iri inyuma y'umurongo, kubera ko ukuntu Champions League isigaye imeze, amakipe 8 ya mbere ni afite amahirwe menshi yo kuzahita akomeza, kubera ko amakipe 8 ya mbere azahita yikarifia, andi 8 asigaye azongera kinemo, andi 16 asigaye azongera yitoremo andi 8. Ubwo rero Liverpool yarayikinye match iri ku mwanya wa 17, ariko uyu munsi iyi ntsinzi yisize ku mwanya wa 10 n'amanota 6, kuko yabaye itsindwa n'ikipe ya Galatasaray kuri match ishize. Urumva ko imaze gutsinda umukino 2, yatsinzwe umukino 1. Nkomeje no kuyena makubera ku zindi match zagiye ziranga uyu munsi. Iri joro naryo habonetse ibitego byinshi, kubera ko nka equipe ya Bayern Munich
ya Vincent Kompany yari iri gukina n'ikipe ya Club Brugge. Baje kuba bitwa neza cyane kubera ko FC Bayern Munich yaje kuba itsinda ibitego 4 ku busa. 4 ku busa. Anga ariko ikirasoroso cya Liverpool kiracyayikurikirana ko kuko Liverpool yagize abasore b'abahanga cyane kubera ko nko kuri iyi match Luis Diaz weretse kuva muri Liverpool muri season ishize yaje kuba atsinda igitego ku munota wa 34. Massive one. Nicholas Jackson wa Chelsea nawe yaje kuba yagenda abantu benshi bavuga ngo asiga adashoboye ibiki ariko nawe yaje kuba atsinda igitego ku munota wa 79. Urabyumva ucyumva intsinzi ya Bayern Munich nta mpamvu yo gushidikanya ko Harry Kane yaba afite mu ruhare kuko nawe ku munota wa 14 yaje kuba yatsinda igitego. Byari ibintu byiza cyane rwose muri iri joro. Breaking news yindi ikomeye cyane nuko ikipe ya Real Madrid yaje kuba kuri Santiago Bernabeu igaragaza ibitangaza bikomeye. Hanyuma yuko byari bigiye kwanga yari tangiye gutekereza byinshi bitangiye kwicanga mu mutwe ivuga ati biranze nibwo yaje kuba itsindirwa n'umusore Jude Bellingham. Benshi bashije nkabibaza ati se yabagarutse muri Afrome kuko murabyibuka nka seze ebyiri zishize Bellingham Bellingham yarashiningaga cyane. Bellingham yari kugaragaza performance idasanzwe ariko yari maze iminsi byaranze nyine nta performance ihambaye cyane ariko uyu munsi yaje kuba ari we uhesha amanota 3 Real Madrid ku minota 57. Indi match yaje kuba yaba kuri iri joro nakubwira ni match yahuzaga ni match yari ekipe ya Chelsea. Ekipe ya Chelsea nayo yaje kuba ikora ibitangaza bidasanzwe kuri uyu mugoroba kubera ko ekipe ya Chelsea kandi mubizi ko ino mu bihe bitoroshye kubera ko umusore wayo Cole Palmer amaze iminsi mu mvune. Birumvikana izo match zose ntabwo yazigaragaraho ariko nubundi ntabwo byabushe kuba bakitwara neza kubera ko ekipe ya Chelsea yari gukina n'ikipe ya Ajax kandi Ajax mu ikipe murayizi ni ikipe idasanzwe ni ikipe ikomeye ariko Chelsea yaje kuba yitwara neza uko yayitsinze ibitego 5-1 5-1 ibitego 5-1 byagiye bitsingwa nka Moses Caicedo ku minota 27 Enzo Fernandez kuri penalty ku minota 55 aje kuba ashyiramo igitego. Mana yanjye Chelsea yayo yagize performance nziza cyane kubera ko urumva ko nayo yabyitwayemo neza. Ibitego 5 cya mbere cyatsinzwe na Gulu, cya kabiri Moses Caicedo ku minota 27, cya gatatu Enzo Fernandez ku minota 45, ku minota mu gice cya mbere ku minota 45 n'indi minota 6 y'inyongera Estevao nibwo nawe yaje kubatsinda igitego cya 4. George wa mupeti muto ya cyane rwose umupeti utangaje yaje kubatsinda igitego ku minota 48. Urumva ko Chelsea yatsinze hakiri ariko kipe ya Ajax kabaje yari yabonye ikarita y'umutuku ku minota 15 ikipe y'umusore witwa Tyler. Igitego cya Ajax cyatsinzwe n'umusore bita Weghorst niwe waje kuba atsindira Ajax igitego kimwe cyabonetsemo. Undi musore mbona ko abwira uri maze iminsi ugaragaza performance nziza ni umusore bita Victor Osimhen. Kuko nawe kuri muri ubwo Galatasaray match yari ifite iri joro yatsinze igitego cye cya mbere ku munota wa 3. Icya kabiri kijyamo ku minota 33. Mana yanjye performance zikomeje kuba zigenda ziba nziza zitangaje kabisa. Nakabifurije ko izi match mwakagiye muzira kuko ni match nziza cyane ariko nkatwe nka update trends twiyemeje kujya tubagezaho ibintu mwa mutagiye mumenya cyangwa se ibintu byagiye bacika nk'ibi niyo mpamvu twiyemeje ko mu gihe habaye match nk'izi no kuzajya tubyuka mu gitondo tubanyurizaho incamake mumenye tusune byahemeze bite nyine kandi ndabizi ko muzamubyishimira mugatangira gufiringa nk'abantu bari kuri tele babaye kuri field kugira ngo mumenye ukuntu ibintu bimeze. Ubu ngubu aka kanya nkunyureho gato nkakubwira ukuntu iyi round 3 ikuntu size table imeze. Paris Saint-Germain iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9, Bayern Munich iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 9,
Inter Milano iri ku mwanya wa gatatu n'amanota nayo 9 zose ziranganya zatsinze match zazo zose. Arsenal ikaza ari yakaye n'amanota 9. Real Madrid iza ku mwanya wa gatanu. Borussia Dortmund ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 7. Manchester City ikaza ku mwanya wa karindwi n'amanota 7. Ikipe ya Newcastle United ikaza ku mwanya wa 8 n'amanota 6. Ikipe ya 9 ikaba ari Barcelona nayo n'amanota 6. Liverpool ikaza iri ku mwanya wa 10 n'amanota nayo 6. Sporting 11 n'amanota 6. Chelsea 11 n'amanota nayo 6. Izo ngizo ndumva arizo kipe zifitemo abafana benshi ndi kubona hanga, ariko ku rutonde rwa 18 rufungwa na Marseille akaba ariyo ifite amanota 3. Urumva ko Champions League ikomeje kugenda iryoha kandi igeze iyi round 3 nyine isize ibitangaza byinshi, kuko amakipe menshi yagiye atsinda ibitego byinshi pe. Za Barcelona 6-1, Paris Saint-Germain 7-2, za Arsenal 4-0, uretse Real Madrid niyo yaje kuba itsinda igitego kimwe muri ijoro, ariko nacyo urumva ko kameme ntabwo twakigira gike kuko amanota 3 aba yabazwe. Za Liverpool 5-1, Liverpool benshi batangiye no kwibatse yaba ariyo kugaruka kwa Liverpool yaba yazutse. Nimba uri umufana wa Liverpool ndagusanga muri comment wandikamo ngo back in action, kuko Liverpool irikomeje kugenda itugaragariza ko yagiye igaruka mu biho byayo byiza. Niba amakuru tugenda tubagezaho mugenda muyakunda, turabasanga mujye mukanda like, kandi nimba utarakora subscribe kuri channel yacu wakora subscribe, kuko ni byinshi tuba tubafitiye twumva mutagakwiye gucikwa rwose. Tuba twumva nta mpamvu yo kujya mu biciko, nta mpamvu tubabwira ngo reba aho hasi handitse subscribe uba wakora kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza no kugenda tubagezaho ibindi bigiye bitandukanye. Murakoze, ciao ciao.